अहानबद मरुइब पाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लुपा करोड़ लिसिंग तरेट चहुंगी प्रोजेक्ट तराग मरी चुराचांदपुरदगी उरे उयुम तमख्रे सेंटर न मणिपुर मियाम की दमक लेपली अथुबद मणिपुर द तंगदु लेताब फिबम लागलगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न फोंदोक्रे मसिंग यामलब मियामना प्राइम मिनिस्टर तरामना ओकनब होटनरिंगै चेरक्ता एमपीसीसी अमदी एमपीपी न यानिंगदब फोंदोक्तुना खोंजंग चंगसिनख्रे अमदी ngarang ahingdagi chuba nong amadi boycott na miyamna saruk yabada khudong chadaba mayoknagadori खुरुमचरी Istv bu mireng tabiriba pumnama putaram nokchari haujupau sandona pizari मिजोराम दगी इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता थुंगलकीबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर की गवर्नर ए.के. बल्ला अमदी चीफ सेक्रेटरी पी.के. गोयल ने एयरपोर्ट ता तरामना ओकपगा लोइनना चुराचांदपुर तमना चटमिनखी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मसिंग यामलबा मियाम अमदी महिरोई सिंगना प्राइम मिनिस्टर बु तरामना ओखी चुराचांदपुर यौरबा मतुंगदा आईडीपी सिंगा उनदुना मखोइगी वाकत ताकी तुंगदा लुपा करोड़ लिसिंग तरेट चहुंगी मेजर प्रोजेक्ट तरागा मरी प्राइम मिनिस्टर न उरे उयम तमखी मफम अदुदा मियाम तिनबा मिफमदा nganglaba matungda Prime Minister Imphal tamna khongsalakhi साथियों मणिपुर की ये धरती ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है हौजिकता फंगबा पाव अमना नुंगथिलगी पुंग अनिगा मिनिट यांखैगा मंगा रोम चटपदा प्राइम मिनिस्टर इम्फाल की कंगलादा थुंगलाख्रे चुराचांदपुर की तुइबोंग दलाइबा पीस ग्राउंड पांगथोकपा मियाम तिनबा मिफम अदुदा प्राइम मिनिस्टर ना महाकना मफम असिदा थुंगलबगा आईडीपी सिंगा उनदुना मखोई की थमोइगी ओइबा वाकत तारे हौखिबा चही तरागा माथोय से अवांग नोंगपोक स्टेट ता इंग तप्पा अमसुंग चौखटपगी माइकेदा लाखिबनी अदुबु लाइबक थीबा थौदोक्तगी मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असना फिबम असे कायहले मसी लाइबक थीबनी हौजिकती मणिपुर की मियाम इंग तप्पगी फिबम पामनरे मसीगी दमक सेंटर नसु लौखत प्याबा थबक लौखले माइकई अनी की मरकता वारी सानबा हौदुना इंग तप्पा हंजलकनबा होनरी मणिपुर मियाम की दमक सेंटर न लेप्तुना लई अथुबदा मणिपुर दा इंग तप्पा हंजलकलगनी थाजई फोंदोखी साथियों मणिपुर की ये धरती ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है साथियों किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं लोगों ने शांति का रास्ता चुना है विकास को प्राथमिकता दी है मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें और मैं आज आपको वादा करता हूं मैं
आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। अमरोमदा कोरकोम याउना तोंगान तोंगान बलुप सिंगना प्राइम मिनिस्टर की खोंगचिदा सिबु बॉयकॉट अमसुंग सरुक यारोय हाइना फोंदोकपदगी ngasi मियाम की चथोक चसिंदा चाउना अहोंगबा लेरे ngarang numidanggdagi Churachandpur amadi Imphal Valley da akan manong chubadagi खोंगचिदा सिदा मियामना सरुक याबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनारबा याबगी थाजबा लेरे Imphal gi Kanglada ningthina sem saraba miyam tinfam adu nongna maram oiraga mafam kya da laikhom thokpa amadi chathok chasinda khudong chadaba mayoknagadori Churachandpur gi oina su ngarang numidang amasung se ayuk akan manong chubadagi mafam kya da sorok mathanta lana ising chinbana miyam da khudong chadaba mayoknari hari matam koina miyam gi awaba khangsinadana leuraba matong ngasi Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakadaba khongchit yaningdaba phungdoktuna tongan ba lalholup singna Kaukiba yaningdaba phongdoktuna Kaukiba General Strike na mahosagi punsida chauna akaiba pikre lambi da gari chatpagi chang yamna hanthaki khwairamban kaithilgi nupi kaithil sing amadi dukan sing thonglo nakhi General Strike asina maram oiraga pamdaba thodok thokpagi paw leite Prime Minister Narendra Modi ki Manipur khongchat yaningdaba phongdoktuna Manipur Pradesh Youth Congress ki thomi singna kholaw kya lauduna Congress Bhavan dagi khongjang changsin kre Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki thomi sing adu Congress Bhavan da pullaba matungda khutta Prime Minister gi Manipur khongchat yaningdaba wahi kya thaba placard sing paiba ka loinana kholaw kya sulauki thomi sing aduna kholaw lauduna Congress Bhavan dagi main road tamna thorakpada police na gate thatpadagi mukna bathokhi khongjang changsin basing amasung police ka mukna badu kansilakpadagi manak nakpada leiba ahenba security sing changsinduna irang adu lakshinki tungda pamdaba thodok thoktanaba security na akan ba cheksing thorang lokhatki Amarom da India gi Prime Minister na lamda masida lakpada maike kyadagi yaningdaba phongdoktuna lakpagi saruk ama oina ngasi Manipur People's Party Youth Front nasu India gi Prime Minister na Manipur da lakliba simiyam da utchaibani lan thoklingai manungda na wahai machet amata haidraga hauzik lakpagi wahan thok leite mapal kangjebung da leiba MPP office ta Youth Front asina pen da phongdokna ba hotna ba da Manipur police ki masing yamlaba personnel singna thatuna thamkhre hari Wangjing Lamding Higher Secondary School the Hangba Relief Camp ta More amadi Churachandpur dagi lanchilaktuna changjafam loduna leiriba IDP singna wakani fam chathakre chahi ani hena Manipur da kuki singna thohalakiba kanglup ki irang asda ngasi fawba Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na wahi ama fawba haidana leishinba IDP singbu relief camp sing da thamlakiba aduga ngasi na ikhang khangawdana Manipur da laklaga nakal nama khaktagi oiba manba Prime Minister gi Churachandpur gi khongjat IDP singna yaningde haiduna khutta amuba firal sing paiduna wakani fam chathakre wakani fam adu da sar kya ki bi leisang them tamem leimana chahi ani helaklaba sukuiraba irang asa nongmata fawba Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na laktuna yengshin bidraga ngasi ikhang khangawdana serasira laktuna furup animaki oiba wayel chathabidana nakal nama khaktagi yengba manba mahaki Churachandpur gi khongcharasi relief camp sing da changjafam loduna leiriba IDP singna peningai oide loinana Prime Minister ama oina mahakna irang asigi aroiba waroishin ama puraktuna relief camp sing da changjafam loduna wana khangduna leiriba IDP singbu athubada masa masagi mayum sing da changhanduna tangdu laitana leiba phanghanbigadabani haiba wafam sing phongtokhi Thoiba irang asida aikoi nupi angang kaya thawaina pontha pikhre amadi isa isu kaya setna khaina khraba asi phawbada wahai machet amata hairakhiba leidana ngasi ikhang khangawdana Manipur da lakpa che aikoi
रिलीफ कैम्प सिंगदा संजफम लौदुना लैरिबा आईडीपी सिंगना सुया याजनिंगदे मरम अदुना ngasi नरेंद्र मोदी ना मणिपुर दा लाइबा असिदा अखोई रिलीफ कैम्प सिंगदा संजफम लौदुना लैरिबा आईडीपी खुदिंगमकपु इसा इसागी युमदा अथुबा मतमदा हंजिल हनबिबा अमदी अथुबा मतमदा वारोसिन पुरोक्तुना रिलीफ कैम्पदा अवाब खांगिबा आईडीपी खुदिंगमकना इसा इसागी युमदा हंजिल हनबियु हाइबा वाफम जिंगसी नरेंद्र मोदी लाइबा नुमित असिदा हाइजरी मणिपुर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाकने है तौरीबसी मनुंग मतम चादब खोंचत अमनी खोंचत असि यानिंगदे हाइना नुपी क्याना प्ले कार्ड पाइदुना फोंदोक्रे प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंचत असिबु यानिंगदब फोंदोकपदुदा नुपी क्याना तोंगान तोंगानब खोंचत असिबु यानिंगदब फोंदोकप वाहै सिंग थाबा प्ले कार्ड सिंग पाइदुना प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंचत असि यानिंगदब फोंदोखी अमरोमदा प्राइम मिनिस्टर की खोंचत असिबु सरुक यानबगिदमक लम क्यादगी मसिंग यामलब मियाम कंगला तमना लेप्तना थोमजिनरकली यामलब मियाम अदुबु सेंट्रल अमदी स्टेट फोर्स सिंगना पामदब थौदोक थोक्तनबा अकनब चेक्सिन थौरांग लौखतुना ngak senbagi thabak chathari nongching gi fibam phatrabsu maikei kyadagi miyam adu prime minister bu taramna oknaba laknaki manipur police ki maikei digi su kangla manungda mayai ka ba chinjak yauna polam kya pusinba yade haina mangjongna na thetuna thamli National Identity Protection Council NIPCO की कुनगमंगारक सुबह फाउंडेशन डे अमदी सिल्वर जुबिली की थरम अमंगसी के सामथोंग एलांगबम लेकाई लेबलुप असिगी ऑफिस पांगथोखरे थरम अदुदा निपको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजित निपको एडवाइजर सुनील कराम यूनाइटेड पीपल फ्रंट यूपीएफ प्रेसिडेंट नोंगथोंगबम रूपचंद्र मणिपुर पीस एंड इंटीग्रिटी काउंसिल मपी काउंसिल प्रेसिडेंट केसी रोमियो अमदी कोलिएशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल कादा प्रेसिडेंट हिजम प्रियो कुमार अथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइखी निपको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजित न फोंदोखिबदा चाही अनि हेना चैथिंग नंगदुना लाक्लिबे इरांगसदा सेंट्रल गवर्नमेंट वारोइशिन पुरकपगी होटनबगी ममी उदना लेरी मसिरनतना ngahak की खनबगी मोंगदा फुरुप अमदा अमा इंजिन तौदुना लेरी नेशनल हाईवे फ्री मूवमेंट ओहिलगनी हाइकिबो वाफम ngasi फावबा चथोक चसिन थिंगदुना लाक्ली ओइरकलिबा फिबम असा सेंट्रल गवर्नमेंट न थोकलिबे इरांगसदा नाकल अनि की फुरुप सिंगदा खना हन्नबगी मोंगदा उहन्नब होनरकपसी लाइबक थीबनी अमदी तंपाकी मफम खक्तदा रूल ऑफ लॉ लेबदौना तौरगा खुसु खुलाई क्या फगलकली चिंगदना थबक असि पाइखतप ngamdana लाक्ली लोइनना ngasi मणिपुरदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाक्लिबसि मियामगी अपाम्बा मतमदा लाखिद्रगा चाही अनि हेनख्रबा मतमदा लाक्लगा फुरुप अनिगी मरक्ता करी वाफम थमगदोरिबनो मसिदा प्राइम मिनिस्टरना मतम चाना लाक्लंबा तारबदी मियामना महाकु अवांग बथाकता थागलमगनी हाइबा वाफम सिंग फोंदोखी ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯖꯤꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯝꯃꯝꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯃꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ निकोगी वखलोंदी मा लापसे मतम चाना लाम तारगदी ममांग मियामना पाम मतम लाम तारगदी माबु हराव हराव ओक्तना अखोय मियामना वेलकम तौदना माबु सोगलमगदबदो ngasi खोंसल असिददी अदुकी मतम फेगे यामना खोय पामद्रे हाइबो वफमजु थमनिंग हाइतारे हौजी पाउगी मरथना तेमा ब्रेम तंग लोमिनसी दादा ये मकी गनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टेम तिना चेक्सन न लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंगसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापशन लुगम मसिगी युमसिबु असोयगान कोकदबतगी नेक्स्ट टेम तिना नापसेली नेक्स्ट टेम ति जुहार हाबदि मक्तोकना बसेमबनि जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकन तिनाबा मतमदा कपांग अमुक हेना एंगल अदले नेक्स्ट टेम ति स्ट्रेंथ इज इन द क्विक CJ Breast and Thyroid Clinic CJ Hospital na lakliba September gi tang 15 dagi na kun fauba free breast and thyroid cancer screening camp pangthok sagadauri mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedure singda 15% concession gi khudong saba pizari breast amadi thyroid ka mari leinaba sangi nungai tabal leibiragadi khudong saba asi lobi ho CJ Hospital da pau faubirau
soccer company gi crown mackerel chahi yankhai suraba soccer company gi crown mackerel hauzik market ta phangbiragani mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown mackerel samani mayamsu mahaw yengbiu crown mackerel Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Free ENT screening camp from 11 September to 13 September at Caesar Urban OPD Kasampat. Adom na nakung taba watlaba, fataba mahi taraklaba, nungay taba makhol toy na taraba, natondagi nahi toy na taraba, khanaw da toy na nungay traba, kok ngaw bagaloy na nahagjangi balance kayraklaba, amasung atopa marib lay na ba, anaba lay biragadi, hariba numit singa sidaling biraktuna, kudong jaba asilaw biho, akuba marol kitama, contact number asita, paubiro. Honglagliba punsigi lambi sida, arayba chaba yaba makai sasinari. Adona hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking matung na mayamba mukhana taram nokchari makhata pau pisari Prime Minister Narendra Modi ki khongchana sibu yaning da phongdoktuna Thawal district ki mafam kya da khongjang changsin ki Thawal athopam merapai bina senduna yaning da khongjang changsin ki Sangai yumfam da sulamdam adong ki merapai bi singna senduna khongjang changsin waga loidana kholaw kya sulaw ki Forest Division Tamenglong na Rising and Accelerating MSME haiba team da numit humni ki oiba capacity building program Pangtokre Tamenglong headquarter da Pangtokwa training program hoktopoki thoramda DFO Kharibam Hitler yauna officer kyana sarukyaki Northeastern Theatre Association Neta Haingang na sindana kontha ahalup mamanglekai community hall da lamdamasigi art form sing da kathoktuna thabak toramba lai kidraba mioi singi mafam da langban haishoi tambaga thoram pangtokre Tharamasa Neta Haingangi President Mutum Sam Kishore yauna masak naiba mioi kyana sarukyaki Manipur State Legal Services Authority and National Legal Services Authority ki meeting makhada District Legal Services Authority Thawal na susinduna National Lok Adalat ing lisingani kun gamanga ngasi District Court Complex Thawal da pangtokre Tharamadura Honorable Justice A Bimol Honorable Justice A Guneshwar Sharma Justice High Court of Manipur susarukyaki Justice A Bimol na chahiasi ki ahumlak suboi na pangtokliba National Lok Adalat asi Manipur ki mafam pumbada leiriba District Court pumbada pangtok Manipur pumbagi oina punba case listing ahum chaunga ga marfudra manga lochina ba pandam thamli haiki JMIC na taba case tu ekoi gi district court da admai to dana district ki district judge na taba tu high court na taba supreme court makan maka kaya revision review appeal line sathabi ayaba ado pesa su tingi matam subangi aduga hojiki ekoi gi lok adalat chile jata gi ba yana gi popam si high party ni gi aroi bane ba munga na mara court ki court ba da ma ba yani gi wakat pe yara aroi bane ba adu ne am abo ko ni du lok adalat mathaki lok adalat ga do disemi tang karong duiste su ngasi tang hudra ga su adu la aga kana to bi aga ni aduga लोग अखोई लोग अदालत चिन्हता बदा हजकी मेडिएशन है कोई लोई थमेबा को कोई मता अखोई पार्टी निसने कोई यानजगे हायरदी कोई न बदु दुम जज दा हायरगा कोई केस तु मेडिएटर मदा ट्रेन मेडिएटर दा थारगा यानसलगा दुम दोरे भाई काना भाई साहिजे बदुनी मतलब मांगदेना पैसा तिंगदेना मथा सादना अरुय प्रक्रिया है कोई Amaramda Lamphel Patalaiba Lamphel Court Complex Bench ahum leiduna National Lok Adalat pangthokre ngasi pangthokiba Lok Adalat aduda District and Section Judge Imphal West Yumnam Rotorna Chairman oiduna Imphal East da panduna leidiba case ke aloshinki ngasi ki Lok Adalat aduda Justice Ahanthem Bimol Judge High Court of Manipur kam Executive Chairman MSLSA amadi Justice Aribam Guneshwar Sharma Judge High Court of Manipur kam Chairman High Court Legal Services Committee na pangthokliba Lok Adalat ki thabak thoram adubu yengsin ki
मियोई खरा येनब चयेनब लेबा डिस्प्यूट लेबसिंग कोई केस तौद्रिबा कांगू कोइना प्री लिटिगेशन ने खंगै हाइबा मयाम सिंगसी अदुगा केस तौनरदना कोर्ट पेंडिंग लेबा अदुगा मयाम जिसु पार्टी निसिना इकोई चयेनब से कोई यानजरगे ना हाइरगदी मसिगी लो अदालत सिदा लागा इकोइना मबानी की यानदबा कोर्ट सिंगु फसना नांगनरबा मतोगा इकोई नांगनबा कोई लो अदालत सी जज जज उरिबना रिटायर जज अमा उकिल अमा सोशल वर्कर अमा मियोई अहमसिना सेम कांद वादा ममांग से खनरीबा येनरीबा मोई लिटिगान सिंसी लागा नत्रगा चयेनरीबा लागा मोई यानबा अमा ओइबा ngasi India pumbada pangthokliba National Lok Adalat ki thoram Bisnupur Court Complex su pangthokhi National Legal Services Authority ki makhada District Legal Services Authority Bisnupur madi Manipur State Legal Services Authority na punna sinduna Bisnupur Court Complex da pangthokhiba National Lok Adalat adu District and Session Judge Bisnupur Samom Pisena Chairman oiduna Advocate T.S. Hemchandra Maite amadi Advocate W Lata Devi anina member oiduna bench amada chathakibani ngasi ki National Lok Adalat aduda pre-litigation cases taret settle tawba ngamkhibaga loinana apunba amount lupa lakh 10,000 chamaga 19 recover tawba ngamkhi hairi None Battalion Assam Rifles na Lin na chikpa miyoi amagi punsi kankre Lin na chikpa miyoi adugi maming awang kholdagi Ruven kawi masagi chahi kunga taret rom sure mahag Hu Chenba Lin na chikpadagi Assam Rifles ke hospital da puraba matungda Dr. Singh na mahaki punsi kannaba thabak pangthoki hairi Guwahati da layang liba Manipuri patients sing da igi mating pangbangam na nabagi panam da Helping Hands for People Manipur na numit humni chup na interaction program pangthokre Manipur da laitaba medical facilities fangnabagi damag Manipuri patient kya na mapalam da layang bachathari masigi manung da Guwahati da layang bagi chatliba patients sing sina khwaidagi masing yami adubu hairiba Manipuri patients sing asina Guwahati da e kapagi mathau tarakpa matandadi aduki matik awaba mayuknai Guwahati city da Manipuri macha kya leijarabasu Manipuri patients singbu mating pangbinaba blood donors amata laitabana maram oiraga blood unit amamam da lupa lising nipan mapan piduna leiraga kapnadi leiba phangdragana sel mayama matingnaduna Manipur dagi blood donors puraga pihanbasu yaunari hairiba awabasing asi kharada oirabasu koknanaba haiduna Helping Hands for People Manipur na thaudang lauduna Helping Hands Guwahati chapter hangdoki adubu igi mathau taba Manipuri patient di noma nomagi masing hengalakpana maram oiraga mating pangmangamdaba patient kyasu yaushilaki maram aduna Helping Hands Guwahati chapter bu mapangal kankhal hanabagi panamda baran voluntary blood donation gi maramda tha asigi nipandagi tara fauba numit humni chupna interaction program pangthokibani Lainana tongan ba hospital singa yanaduna Manipur ge patients singi damag e khakchinduna thamnaba yanaba leiri haina Helping Hands for People Manipur ge President Moirangthem Premjit na phongtorakli ngase yuk angan bada kakching lamkhai gi laifum loknung da leiba yengkhom rupa chandra koba mioi amagi mayumda lamhui ma changlaktuna leibadagi range officer kakching ai sundar da pau pira ba matungda official sing na lokhatlaga Manipur Zoological Garden da sinakre hari hauzule selakpada maroi ba pau amkhana pizari Prime Minister Narendra Modi na lupa crore lising taret chahungi project taraga mari Churachandpur dagi urep uyum tamkre Center na Manipur miyam gi damak lepli athubada Manipur da tangdu lai taba fibam laklagani haina Prime Minister Narendra Modi na phongdokre Masing yamlaba miyam na Prime Minister taramna oknaba hotnaringai cherakta MPCC amadi MPP na yaningdaba phongdoktuna khongjang changsinkre amadi ngarang ahing dagi chuba nong amadi boycott na miyamna saruk yabada khudong chadaba mayokna gadori House of Hogan na Istv na sandok chari ba pau matang silusin jare mireng tabiri ba puna mapom khana khuruk jare